Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Meghalaya Jeet Kone-Do Association kala penhap perdano ya ka Meghalaya State Level Jeet Kone-Do Championship harja arpesau ha ka khatar tarik risau harja arpesau halat kor kenton umon ha ka baka East Khasi Hills kala ra ya ka namla adu bat ka East Janta Hills kala wan ha ka kerdan ka baar ha ka ni ka lumpung ka balas dang nadu ka khatway tarik lawan ni shimenta da kumba prap hongot ki kena ki balawan ki lai tali ki district jong ka jela ha ka tiga sngi ka kong Anita nong klau kala long kum ka kong san ha ka bakala kran aimen siem bat penshulori ki no shimenta na ki lai tali ki district laya don lang ha ka tiga sngi da ka kong bajab len kharmudai general secretary ke MJKA bat ki we ki parada khot jong ka senjuk unong seng ya ka Jeet Kone-Do ha Meghalaya uba Doni Rafael Rani ulapun pau ya ni ka lumpung kum chief technical director na kalyang ka secretary ka kong bajab len kharmudai kala ong bawatla ka MJKA kampat syam na yo jingarap AA na du usnam harja khatar hadu menta na katanat ya lekai handai ban kentiu ki khun samla ka senjuk kala yai penong ya kani ka state level Jeet Kone-Do championship la kumba khandai snam menta kani ka senjuk kala kentu ya ka sarkar ban pendrung lam ya ka Jeet Kone-Do ha ka 6 Meghalaya games ka ban salong ha West Janta Hills ha usnam harja arpusan. Also, our chairman of MSME to give away to the chief guest a memento. Play ru kerpang ya ikong bajop len kharmudai ibadai I secretary Jongganika Association. Juga Paul is Daniel R. Rani di ndai ngasiamba kani ka tournament kadai ka ika pasdang da Bruce Lee ngasarai po na pifla yo ika film jang Bruce Lee but ula klat not nang diga pertaya ka por ba udang long in the prime of his life ngan ong te ngaso sarang ban ong bang idon somebody kum I ta isa doni ibawan ra syakmat ya kane ka tournament ban sa penpriang ha preng jong PS ya ki kena ha kane ka sengi ban nga itnat ban pet ban ibaret baru ila participate ya kane ka jinglek kai te ngam simtip ba kila ban participate na do ki badang red tharai sound sun snem hadu ki bala he Stop. Time. Fight. Spelling sa Cecilia. Hindi lang ito yung black. Black pa na. Baslam mo ba na? Stop. Get out. Ready. Fight. Okay. Fight. This ball, blue is the winner. Ketika last bout jongka 9 Meghalaya Jeet Kone-Do State Level Championship 2024. Kwa ipse brokat kina benai ke Jeet Top 3 berjam dengan support di fighters. I think Top 3 berjam. Ready. Fight. Be serious.
Fight. Stop. Fight. Stop. Tapos na-block na. Fight. Ano ang lupa kerja. Oh, jemput. Long re. Fight. Sure. Stop. 1, 2, 3, 4, 5. Fight. Red kena. Blue kena. Stop. This bout, red is the winner. After this bout, winning star Marvin from red corner and Bankarlang Bertong from blue corner. Please get ready. This bout, red is the winner. Winning star Marvin from red corner.